Efisa bunga kulwan ni na nu people boy pai du dot nak nan thlun bangin nan pasal du nak thlunu zianga ti le ti khri chu ko ran thluni thu anai vek in pasal khalin anupi thluna thu anai ve khri ama rauri chu ko ran run tu si i ko ran chu arwang pum asi Christian in sang kan din tika Christian in sang chun mi pa in zau so kasi nu naw in zau so kasi ziang vek so mu sakna kasi ti kan thaya chun Christian in sang chun kan din sin kan din mi kan in sang le nu naw hi ziang mu sakna mi pa hi ziang mu sakna kasi ti kan thai le chui kan din mi kan in sang chu kan upat ding si asile mi pa chu ziang mu sakna so pathianin Adam kha sirsiami mo uktu dinga sirsiami chui sirsiami mo uktu dinga sirsiam chia chun Adam a sirsiami asinan chui sirsiami mo a uknak dinga chun ama Adam long a chu athalo ati Adami na tuan bom tu ding a nu naw a sirsiam sak suranga Christian in sang nuam siding chun nu naw hin ziang kan thei ding ti le nu naw chu sirsiam kan si lai re gi sin uk tu ding sirsiam kan silaw ti kan thei ding in su sang siang ro aboi thel nu naw in thunai kan tu mi kan thunai nak nu naw uk mi in sang kan si tum chu aboi re kamu ban to le ka thai ban to ka hin nu naw thunai son nak in sang hi ti za tlak in sang le nuam ngai kamu da la jiang ro nga in sang uk tu ding chu ser siam mi mo uk tu ding in Adam ser siami chui Adam chu ji su mui kha ma si i ser siam mi mo mai ji su uk nak noi ding a sia fiang suruanga ji su chu ser siam mi mo ma thuna thu dai uk tu si vekin Christian in sanga chun Jisu mu saknak asive mi pa khan ati chui a in sang chu tha te na uk thei ding hi chui a uk na kha chun nu naw chu bom tu asiding nu naw in society thunai kan tum ring le khon raw khoboi thau churuanga in sang nuam Christian in sang nuam siding chun jeng ati nu people boy pai du nak nan thun bangen nan pasal du na thunu jarwanga Christian in sanga chunati mi pa hi Jisu wa mu sak tu tiang si e nu naw hi ko ran mu sak tu tiang si ruanga ko ran thuna mi pan thuana i ko ran chu Jisu tuna tang dor zati a ding vek in nu naw chon boy pai du na nan thun vek in nan pasal la du na khal thun tumu mi pai du na khanu na thun ding si e pathian khalin adu big mi nu naw rang alau du sak big mi cho pasal la du na thuni pasal la ti zai pasal la thunai nak noi kha Christian in sang chun adu big mi si ziang atile khri cho ati ko ran thuni thu anai vekin pasal khalin anupi tluna thu nei ve khri ama rauri chu ko ran run tu si i ko ran chu arwang pum si churuanga ko ranin khri noya tang dor i a vek in nu people khalin ziang tin kim a an pasali noya tang dorin hai se chu anuam mi in sang Christian in sang din thainak chu ko ran chu Jisu Christ thunai nak noya tang dor zet yaum vek in Christian in sang khal ko ran mu sak tu asimi nu naw kha Jisu mu sak tu asimi mi pai noya thunai naka tang dor te in sela chu Christian in sang nuam si nak si